Kaze bakunzi ba K90 TV, kaze mu biganiro vyacu, kaze mu biganiro cyacu no musa turi kubona abajene babiri aho tubasandira aho basanzwe bakora imirimo yabo ya misi yose mu muziki ni aba producteur turi kuri Agape Records umwe twarigeze gukorana asanzwe ari n'umuririmbyi ni Booty Boy twarisanzwe twegeze gukorana atubwira iby'umuziki we ndetse atubwira ico gihe ariko araniga guhinyanyura bya production ariko ubu yamaze kuba umukambwe ni umujene wamaze gukora ibitari bike mu bijanye na production ni Booty Boy ariko umwe hano bakari mwe basanzwe bakorana muri Agape Records ariko reka tubaho umwanya bamaze bo nyene twavuze byinshi amaze batwibwire neza abaribo duhere hajye. Izina ni Steven ikiza ku buntu sanzwe no producteur muri studio ya Agape Records. Nkuko nabivuze nkuko mwari mwayivuze ntimwihenze izina ni Booty Boy yasanzwe ahinyanyura umuziki muri Agape Records. Dore kuri Booty Boy dore gukorana utubwira abishasha ku ndirimbo aruka gusohora ariko kandi ukura tubwira ko nivyo ku producing ubigejeje kure kandi unabikorana neza ubu byagiye ku murongo ni bien. Novuga ubu biriko biraza kubera uko bukeko bwije mu byo twahara tuzi hariho ibintu bigenda biriyongera ko bunovuga intambwe ngeze ko irashimishije. Muri Agape Records twari tuje kunahara baratubwira tutireka tuce tuvugana na producteur baho intambwe ushitse ko barayishima ubu uri presentant mu producteur wa Agape Records bakaryoherwa. Kabisa bararyoherwa nk'abo tumaze gukora nabo barabizi neza cyane. Akazi kagabuye gute done ko muri babiri ni muri babiri gusa aro nabandi batari ngaha ariko nkamwe bwo babiri akazi kagabuye gute mu gukora? Kurande gwanje ndakora beat za profane izi ndirimbo nyene zijya zisanzwe zijya zitari zimana himana itaririmba ubona ari kurande gwa gospel cyane. Steve ku producing indirimbo z'Imana n'izya za profane biratandukanye. Yego cyane. Ku producing indirimbo za gospel ni za profane donc akazi ni kamwe gusa uretse ko muri studio ya Agape Records usanga akazi karagabuye muri make niyo mpamvu je nashimye guhagarara ku ruhande rwa gospel kugira ngo abandi nabaronka akanya mu bijanye na profane. Urabye ku rugero ugeze ko nk'ubu urabona ati ku ndirimbo za gospel kabisa ati ndagerageza. Ego ibikorwa muri make nivyo bivuga ngerageje kuraba abo tugenda dukorana bose bagenda bashima ibikorwa tugenda dukorana nabo. Ego mumaze kurana nabahe nk'amakorara yahateye imbere canke nabaririmbye abahe? Hari abakorare menshi hano mu gisagara ca Bujumbura asanzwe menyewe cyane tumaze gukorana ese n'abaririmbyi baririmba ku giti cabo basanzwe bafise amazina hano mu gisagara ca Bujumbura tumaze gukorana. Nk'akarorero ndashobora gutanga amakorara mwamwe hano mu gisagara ca Bujumbura yo mwishengero ry'Abadventiste umunsi w'indwi. Ego namakorari usanga atera imbere cyane ubwo bagiye batwizera kugira ngo dushobore gukorana ibikorwa byabo tukaba producing indirimbo maze zikagera kure. Kuri Agape Records urasanga hari abo baririmbye ari indirimbo za profane ariko kandi ukasha wumva ko hari n'indirimbo za gospel. Biroroha gukora uhasanze nkawe birakorohera uhasanze aba profane ugasanga nawe kuri program ufise n'aba gospel. Muri make studio ya Agape Records irafise ukuntu itunganijwe dufa gukora mu kajagari buri muntu wese afise umwanya bakorerako. Turashobora kuvugana n'umu manager wa studio ya Agape akadupangira umwanya ku buryo Booty Boy akora mu ruhande rwa profane ashobora kumenya ati je nkora amasaha ya naye ku buryo nanje kuza nza gusanga ibintu babigirije kure bahejeje kugira ngo umwanya dushishikara kugirane gukora ku rutonde rumeze neza. Booty Boy umuntu yumvise Agape Records acumva Clovis Pro ubu namwe mbwira muhubakira izina. Muri make Agape Records kumva Booty kumva Clovis Pro kumva ni nka famille umva turi kintu kimwe kubera twese ibintu dukora usanga biduhuriza kuri Agape Records. Urumva Clovis Booty twese ni kintu kimwe muri na Steve. Ntabaririmbyi bashobora kuza bagira ati je naje bambwira ko ari kwa Clovis Pro ati sanzeho Booty wapi nta kigenda ndisubiriye inyuma. Muri make muri ico gihe Clovis Pro niwe acatanga umuco kubera mu gihe mba ndi ngaha kubera nyemera tugise nk'umurimvyi ashobora kuba murondera
amubwiye ko yashitse Clovis atahora akamubwira ati korana na Budi umva hari ikintu aba yambonye mwo murimbyi nshobora kumukorera akaryoherwa. Steve nawe ndibaza ibyo birashika. Ego ubwo manager wa studio ashobora guha gahunda nk'umuntu we akaza yibaza ngo ashika korana na Clovis, ariko Clovis kumva zuko abafise izindi shingano ziba ashanzwe ajejwe, ugasanga bibaye ngombwa yuko adusigarana nabo bantu kugira ngo dukorane kugira ngo aturememwe icyizere ko nk'abantu bashobora gusigarana studio atari hari. Ego kandi ndibaza ntacyo byinshi umuntu yaciye yemera ibyo manager amubwiye mu nyuma indirimbo irasohoka imeze neza, ko ndibaza na manager bari hafi kugira bafashe tuntu bakamubwira ati bajya abantu wadusigaranye n'abantu beza koko babishoboye. Ego so ugiye kuraba industry y'umuziki, kwakira abaririmbyi muri aba producer si ibintu bigoye muri no minsi, ko abaririmbyi bavuka ari benshi. Kubakira sinovuga ko ari ibintu bigoye cyane, ariko abantu usanga bagishika muri industry y'umuziki usanga cyane cyane bibagora. Niyo mpamvu rero mu gihe uri kurakorana n'umuntu akiri mushasha muri ibi bintu bya industry y'umuziki, biragusaba gukoresha ubwenge cyane, kuko uravye nawe usanga wakoze amakosa cyangwa gukoresha amakosa. Ngombwa reko hagarara amagabo mu gihe muri ko murakorana nawe kugira ngo mufashe byinshi. Ego mwatubwiye ko Clovis Pro abafitiye icyizere, abasigira ngaho ugasanga abantu baraje akanabasigura ndetse bakanatahura mukakorana. Mwebwe ico cyizere abafitiye mucakira gute, mugikorera ko gute, kuko urumva mahugiriye icyizere nawe tegerezwa kumushimisha? Itambere cyo nkuko nyina bayatwizeye, natwe muri abo bantu bayatubwiye ati korane nawe musanzeho, turagerageza ku buryo bagenda bamubwira ubutumwa ati babantu badusigira ibyo badukoreye twabishimye. Urumva cya cyizere yatwizeye ko nawe nyine abakibonye muri ubwo buryo. Steve nawe? Ego nanje nshobora kuvuga, sinshobora kuvuga ibitandukanye n'ibyo mugenzanje Budi yavuze. Kugiye kuraba muzehe Clovis Pro, kugiye kuraba abakiriya benshi amadusigarana, nawe nyine arabishingira intahe nawe nyine ku butumwa cyangwa se message bagenda bamwandikira mu gihe duhejeje gukorana nabo, bagenda bamubwira ati vraiment abantu badusigaranye n'abantu babizi koko. Ego bagenda bashima. N'ikindi gihe iyo bagarutse bagasanga Clovis atahari, ntacyo bibatwaye kuko baramaze kutumenyerera uko tori abantu bagize ntibashoboye. Atangwe kugira ubwoba rero muramutwara akaze mu minsi. Mu gusozera rero sinzi tubakanya ngira mutumire abandi baririmbye na Clovis umushimira ko yabahaye icyizere. Icyambere cyo nuguha karibu aho bose bumva bafise impano, kubera akuntu ni studio yacu isanzwe supportinga ba bantu novuga batishoboye mu bintu by'uburyo mugabo bafise tala yo kuririmba, turabasupportinga ntibaze bitinye. Tubandanya dushimira ni TV yatugendeye yamuhabwa icubahiro rwose. Tubagiye gushimira Clovis Pro kweri yubahwe sana, kubera n'umupapa imereye neza, Imana izimuhezagire nta kabikiwe muri make. Ntanguye nshimira Clovis Pro ku mutima mwiza wo gufashanya afise, yadufashije tugera kuri no rugero nta warazi ko yobishikako, ariko no munsi shobora kwita umu producteur ariko kare navyumva nk'indoto. Niyo mpamvu ndamushimira cyane. Ego nongera mpamagara n'abandi bantu bafise impano zo kuririmba, cyane cyane abaririmbyi ko bo kwitura studio ya Gap Records na cyane isanzwe iri mu studio asanzwe yitaho abajene bafise impano zo kuririmba, ariko umufuko ugasanga biranyoganyoga. Niyo studio muri ako kanya rero studio ya Gap Records iraheze ikabiyegereza kugira ngo ibere kukuntu bashobora gukorana nubwo atabujyo baba bafise. Ego anuko reka tubashimire cyane, dushimire namwebwe mwese mwako muradukurikirana, bariko barakurikirana kino kiganiro kuri K90 TV. Tubashimire cyane, twifuze kugira ibihe byiza aho muri mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu. Twari muri Agape Records, twari kumwe na Budi Boy na Steve. Budi Boy asanzwe ari mu producer muri Agape Records ba indirimbo za Profane, mu gihe Steve nawe afasha mu ndirimbo za afasha bari bakora indirimbo za gospel. Tubashimire cyane rero mwese mwadukurikiranye kuri K90 TV. Tubivuze kugira umunsi mwiza. Ciao.